Siɓɓe aray mi anda sikki aray ɓe signal de vidéo on seeɗa parce que vidéo no kuppude c'est la deuxième fois vidéo no kuppude mi anda ko ndu waɗi aray no gasara woɓɓe no signal de vidéo ma hara e famali parce que normalement hari wowa wadde mi anda ko ndu waɗi hande aray vidéo men on no kuppude inchallah joni ɗen essaye ndaren si kuppitiɗo nde wotere yabboɗen kadi ha janggo on say continue en inchallahu taala nde tawno aray e hande mi anda ko ndu waɗi kono live on ala jaɓude ala kulli hali musidɓe julɓe tedduɓe wiwɗen allahu subhanahu wa ta'ala o wi en ka qur'ana makko ihdina fewnu men siratal mustaqim yani as-siratal mustaqim lawol ma fewngol ngol siratal ladina lawol ɓen an'amta ɓe neminɗa alayhim e dow muɗum ghayril maghdubi harawana ɓen ɓe tikkere ma nde woni e dow muɗum allahu on o daali wala dalina harawana ɓen majjuɓe kadi harawana ɓen majjuɓe idan ɗo ko du'a mo julɗon hani wadde so ndari o sura ɗo karama koɓɓen innay o sura fatiha ɗo qur'ana on fof hino nder ɗo fayda ko wiyete kon ibada on fof hino nder ɗo kono ɓay ko waɗugol tarjama immini en ko ittugol tun ka ha arabu seeɗa artiren ka polarɓir ko famuɗen kom ko ɗon hara en ala jutinde ɗon joni no gasa vidéo on o kupay kadi joni kono ala kulli haalin ɓay tun en anni ke waɗugol en daaray beru ko allah hon newnani en ko joni aren ka suratul baqara fuɗɗoɗo ɗengol ɗo suratul baqara ko suratuwol innitirangol nagge nge allahu subhanahu wa ta'ala yamirno alyahud bani israiliyankoɓe ɓen yoɓe hirsu fewndo annabi musa alayhi salam fi laɓɓingol yani fi laɓɓingol bonnere ton hiɓe wanno fi feññingol nden bonnere gasan hewtoyeɗu yeeso bismillahi en fuɗɗorike inde allah arrahmani on mo yurmede muɗum huɓiti kala ko taga kon kala ko woni ka aduna ɗo arrahimi on mo yurmede muɗum herani julɓe moƴƴuɓe ɓen tun ka lahira allahu subhanahu wa ta'ala o wi alif lam mim ɗeɗo kalfe tati ko ɓuri sellude konko allahu on tun andi ko honɗum ɗeɗo ɗe firi enen en anda ko honɗum ɗe firi kono noon hiɗen jaɓi hiɗen gomɗini wondema ko ayeje allahu subhanahu wa ta'ala joni karama koɓe gono ara ɓe inna ɓe décortikay ɗum ɗo ɓe inna alifon ko ɗum ɗo firi lamon ko ɗum ɗo mimon ko ɗum ɗo kono haray fayda ɗum ɗon fof ko ɓuri kon ko natugol e philosophie ji haray ko ɓuri kon tabitude e sellugol alif lam mim maɗum yasin maɗum nun maɗum ha mim ta sin mim kala ɗe ko wiyete kon huruful muqatta'a ɗe halfeje taƴidiraɗe ɗo fuu ko allahu subhanahu wa ta'ala ɓuri andude kanko woni anduɗo ko honɗum ɗeɗo ɗe firi enen en anda kono hiɗen gomɗinana allah subhanahu wa ta'ala wondema koɗe ayaji alquran allahu subhanahu wa ta'ala o daali dhalikal kitabu nden ɗon deftere nde annelaɗo on nde wonɗa yiide ɗon nden deftere nde wonaɗa jannede ɗon nden ɗon deftere nde an julɗo on jogitiɗa ɗon nden deftere nde uddituɗa ɗon an a wonɗo wo si tawi tun ko qur'ana jogiɗa dhalikal kitabu nden ɗon deftere nde wonɗa nande hito mum no jange o lerɗo an wonɗo jentagol an jogiɗo deftere nden dhalikal kitabu nden ɗon deftere allah wi'i la rayba fihi sikke wo ala e mayre ko niɓɓiti fus ala e mayre ala ko wi'ete eske ala ton ko wiyete eske ɗum ɗo ko goonga eske ɗum ɗo ko ni wonirta kala ko ari ton koyo henane ko laaɓi poye woni nder ton subhanallah hiɗon andi o aya no tawa e ko yimɓe buy jaɓiri l'islam janguɓe heɓuɓe yani chance jangugol qur'ana on ka haala maɓɓe yani no wodi defte traduisaɗe en anglais maɗum en français hara arabe fus ala e majje koko winda tun traduisa complètement en français ou en anglais jonnon ɗeɗo defte no wodi e yimɓe tawɓe na julɓe fottay ɓe e ɗeɗo defte ha gasa ɓe jentoɗe yani ɓe janga tun ɗo acci hakke nde alqur'anare ɗo
o alqur'ana ɗo nde wodi ƴettayɓe nde jangugol nde ha gasa ɓe fuɗɗorike o sura ɗo ɓe yii tun o ɗo dhalikal kitabu nde ɗo deftere la rayba fihi sikke ala e mayre ko niɓɓiti ala ton ɓe heɓata o courage wigol awa ɓe humpa ko deftere hondeni par ce que defte windaɗe ɗen fou ayi auteur joni ɓuri kon haray ɓe innayi ɗum ɗo ko kaarijo kono haray no wodi rectifiaɓe ma ɓenna so yii ton faljere ko ɗum ɗo kono alqur'ana on o fuɗɗori innugol ma sikke wo ala e makko donc kala ko yiwɗa nder ga si tawi tun a heɓi ko feññinanama no hani feñirde non tawana ya yiwga goɗɗum goɗɗo firanama goɗɗum si tawi tun a firanama ko laaɓi ko woni ga kom haray ko yo henane ko laaɓi pos ko ɗum allah wi dhalikal kitabu nden ɗon deftere nde jogi ɗon nden deftere nde wonɗon nande inde muɗum nelaɗo nden deftere alqur'anare tippinande e hoore maɗa la rayba fihi sikke wo ala e mayre allah wi hudan nde'e golle mayre on ko tafugol ɓerɗe yimɓe ɓen hudan konde peewal konde fewnayde konde light konde ko wiyete kon konde brightness konde lumière hudan konde fewnayde kono noon ko homɓe alqur'ana on ko o tors ko o lumière kono o yonnanta ko fow ko homɓe o yonnanto allah daali lil muttaqina ko ɓen huloɓe allah dhalikal kitabu nde ɗo deftere la rayba fihi sikke ala e mayre hudan konde peewal konde fewnayde addaka allah kono non ko lil muttaqina ko wonande ɓen huloɓe allah pet subhanallah o andi ɗo allah innali hudan linnasi ɗo on konde fewnayde yimɓe ɓen o innali hay hudan lil muslimina konde fewnayde julɓe ɓen ko wi ko lil muttaqina ɓayno woodi e julɓe go'o tawɓe alqur'ana on ɓe woni majjirde kono huloɓe allah ɓen tawɓe ko ɓe humpa kon fof ko honɗum allah daali ko honɗum nelaɗo on maaki e ko selli kon si ɓe andi ɓe golliray ko yamira kon si ɓe andi ko haɗa kon ɓe accay ko ɓe woni lil muttaqina ko ɓeɗo allah wi alqur'ana nde fewnay ɓeɗo no woodi e yimɓe tawa ɓe janga moƴƴa kono hiɓe mari question ji ka hoore maɓɓe ko honɗum taguɗol an on faala e jungo am ko honɗum allah tabaraka taala wollan ɗaɓɓirde si a andi ko honɗum o ɗaɓɓirma wakkiloɗa waɗa ber ko wawɗa kon si a andi ko honɗum o haɗuma wakkiloɗa acca ber ko wawɗa kon fattaqullaha man istata'tum hule allah no wawirɗon no idan ko ɓeɗo allah wi'i hudan nde alqur'anare kone peewal lil muttaqina wonande ɓen huloɓe allah allah daali homɓe alladina ɓen yu'minuna tawɓe kamɓe hiɓe gomɗini bil ghaibi wirniɗi ɗin ɗo noon o aya ɗo himo janɗi yu'minuna alladina ɓen huloɓe allah ɓen allah no décrivude ɓe ko homɓe woni ɓen allah wi alladina ko ɓen yu'minuna gomɗinɓe bil ghaibi wirniɗi ɗin woɓɓe inna yu'minuna gomɗinɓe ka wirniɗon kaka nder ɓernde an tun si a weddike tawa gomɗinal ma ngal uytotako a yeddirta allah ɓay ko antum a rewirta allah ɓeyda wakkiloɗa ɓay yimɓe ɓerno ɗon fiyo yimɓe ɓe wifiɗa wakkili beru ko waɗanta allah kon bal ko ɓurata wakkilanade allah ko tuma weddiɗa antum tawaɗa andi ɗo rentama sina allah ko ɗon ɓeydata waɗugol zicre ko ɗon yiyata ko harmi kon acca sabu honɗum sabu attaqwa ko heɓuɗa kon ka ɓernde maga ko ɗon ka weddiɗa ɗon ko ɗon wakkilotoɗa nafana allah jantoɗa inde allah janga alqur'an andita bakkatuji ma ɗi wullaka allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon woni yu'minuna bil ghaibi ƴettuɓe ɓen gomɗinɓe nder gaɓen kamɓe ko ɗon ɓe yarata ko gomɗinɓe ka wirni kono aya on ɗo ɓayi na fil ghaibi wi'a ko bil ghaibi ko ɓuri kon yaadude aya on ko alladina ɓen yu'minuna gomɗinɓe bil ghaibi wirniɗi ɗin ko ndi woni ɗi wirniɗi musidɓe julɓe ko honɗum woni ko wirniɗo kon ko kala ko feƴƴoyta kon ñande dargal kala ko feƴƴata kon lahara ko ɗi woni julɗo on no hani gomɗinde o jaɓa ɗum o gomɗina o jaɓa ɗum kala ko nanɗen allah wi'enɗa maliki yawmiddin ko lanɗo joddi ñalande joddi kuuɗe
tawaɗa andi nden ñalande de aray ɗa hooli nden de aray so ndaari yu'minuna bil ghaibi si wi en firay ɗum ɗo de wawi ƴettugol o aya ɗo tun firen mo ɗo ha gaynen vidéo men haren feƴƴali ɗo sabu no tawa e yu'minuna bil ghaibi ko Allah wi'i kon yawma idhin yasduru nnasu astatan liyuraw a'malahum nden ñande yimɓe ɓen ɓe aroye hara ko ɓe sertuɓe fiyo ɓe yu golle maɓɓe ɗin ko ma hooloɗa wondema pellet darngal no woodi pellet si mayama immitete yiɗon andi no woodi e bandiji wonɗi ka hoore leydi ɗo wiwɓe kamɓe si wurama ha lannama si mayama lanni musidɓe julɓe mi sikki tun woɓɓe no signalde e vidéo meɗen on mi anda so waɗanta en ga hay ko kolloy ko like hoy koy parce que vidéo no coupe de chaque fois nam Allah daali hon ɗum alladina yu'minuna bil ghaibi ɗi ko wirni ɗo ñalande darngal no tawa e ko wiwɗen kon hoolagol ma wondema a fottoya e Allah si a maayi tun a immintinoyte ɗum ɗon feere ala innakum lamayyitun thumma innakum yawma idhin latub'athun kon immintinoyteɓe darne yeeso Allah yawma idhin tuhaddithu akhbaraha no tawa e ɗi Allah wiɗa ɗi wirniɗi ɗin ɗi haaluɗa gomɗinde an jiyaɗo Allah on ɗi hanuɗa gomɗinde ɗin ɗi Allah wi'i ɗin wondema nden ñande yasduru nnasu yani yawma idhin tuhaddisu ndi leydi ndi yewtoyoy akhbaraha kala ko feƴƴuno e hoore mayri ndi wowloyay nden ñande ndi leydi ndi wonɗen e hoore muɗum ndi wowlay no wowlirten ni ndi yewtiday Allah subhanahu wa ta'ala ndoyna Allah oɗo rewanno nokkel kaari oɗo juuluno ɗo oɗo waalino ɗo oɗo yahuno amugol ɗo oɗo yeddene ɗo nden ñande ndi wowloyay jimɓe ɓen ɓe jento yo Allah surru en o arsika en hara ko e yafanaɓe tawoyta Allah no tawa e yu'minuna bil ghaibi ko Allah wi'i kon wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan ɗaduwa hoolagol wondema si hewtoyama darngal Allahu subhanahu wa ta'ala o aroyay o arda e royaume makko on tawa malaika ɓen fo no aliñi no piyani mo garda bo nden ñande ɓay nden ñande ko kamɓe tun suusi daragol yeeso Allah hejjitiɓɓen fo nden ñande hareno mapoɗi e probléme mum ko malaika tun aroyta nden ñande tawa ko addi ɓe nden ñande ko ordonugol dargal ngal no yarata non ordonugol débat hakkunde Allah e jiya e makko ɓen subhanallah ko argol prépara argol Allah ngol ɓe aroya ɓe saffino no andirɗen ni si lanɗo no arde e yi ay militaire ɓe ɓen yi en police on ɗum fo no ara saffino holla ɗum fo kaka qur'ana ga ƴetta musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗo si wiwɗen alqur'ana o ko o findini yimɓe ɓen ko o andini yimɓe ɓen ko honno wurirte musidɓe julɓe tedduɓe o alqur'an idan ko ɗo ɗum ƴettete ko ɗo ga ɗum ƴetta Allah daari ɗum an hiɗa hani yu'minuna bil ghaibi on ɗo hino naati gomɗingol wondema Allah aroye ñande darngal o ardoya e malaika e makko ɓen fi hon ɗum fi ñawugol tagore nden no tawa e yu'minuna bil ghaibi gomɗingol wirniji ɗin ko Allah wi kon waji'a yawma idin be jahannama on nden ñande o pooɗoyte o ɓanne ɗum kadi no tawa e ko wiwɗen kon yu'minuna bil ghaibi di Allah wi ɗen ko sinuɗen ɗo sen ƴettiɗo o yu'minuna bil ghaibi ɓe Allah wi ɗo ɓen par ce que andi ko ɗo si ɗen addude ɗum ɗo fuu ko ya andu an julɗo on si ɗum ɗo no henanma ka ɓernde ma no henanma ka ɓernde ma wallahi a wattanayi hakkil si tawiɗa hooli pellet wondema si a maayi a immintinoyte yeeso Allah iɗa hooli pellet an e yimɓe ɓen mo kala aroyay feere nden ñande on aroyta groupe mojobere innugol ko association amen on ni association des femmes haray ko hoorejo amen o yewtantamen ko kanko ɗon si o feƴƴi lanni ko chef de gouvernement amen on ni ko président leydi amen din ni si oɗo ari si loi on votama ɗo feƴƴi lanni ɗum ala to musidɓe julɓe ko ɗum Allah wi'i yimɓe ɓen aroye asta tan hara ko ɓe seeduɓe mo kala e probléme mum goɗɗo e ɓiɗɗo mum ardoyta yawmal qiyama harano ardi fi wallidirgol goɗɗo e moodi mum ardoyta ɗum mo kala arday e bagage mum on feere idan jonnon si a andi ɗum ɗo a andi wondema ndi leydi ndi wonɗen bonnugol e hoore muɗum wallahi ndi wowloyay ko wonɗen bonnude kon en andi wondema Allahu on o aroyay fi ñawugol o addoyay yita jahannama ngen musidɓe julɓe welantama fi yeddugol Allah darto hoore ɗon kadi
welantama fi innata yeddata Allah dey kono non welanta julɗo on hooliɗo ɗum ɗo fuu welantamo fi argol yedda Allah tawa kadi ɓernde makko nden no welti e hoore ɗum yahugol waɗa bonnere ha gasa tawaɗa welti ara sifanoɗa ɗum kadi ɓe andidirɗa ɓe welduɗa hara anno weltinma ko yedduɗa kon Allah julɗo hooliɗo ɗiɗo fo wa'atano no tawa e yu'minuna bil ghaibi ko Allah wi'i kon la tus'alunna yawma idin anin na'im o wi nemaji ɗi Allahu on nemini on ɗi'i Allah landoy to on fi majji nyalande dargal ɗum ɗo kañum kan no tawa e ko duwaɗa hoolade wondema kala kun heɓuɗa ɗo woni ko jawdi woni ko ɓiɗɗo woni ko suudu woni ko oto kala ko heɓuɗa ɗo mo siɗɗo julɗo tedduɗo hay ɗi concimaɗi wonɗa ɓornade ɗo wallahi Allah landoy to ma nyande dargal fi ɗi konno ɗi heɓorno ko honno kadi gollirnoɗa ɗi kala ko heɓuɗa ɗo immorde e nema Allah wi la tus'alunna yawma idin anin na'im ɗum ɗo kadi no tawa e honɗum e ko wi'ete ko yu'minuna bil ghaibi gomɗingol ko wirniji ɗin wiwɗen ɗum ɗo fof ko aya mo Allah wi on ɗa ko en fala tum ɓanginde aya mo Allah daali on ka suratul baqara ɗo o wi walladhina yu'minuna bil ghaibi ay alladhina yu'minuna bil ghaibi ko on ghaibi falɗen ɓangingol ɗo tum no tawa e ko Allah wi'i kon yu'minuna bil ghaibi ɗo an neɗɗo on nde hoolotoɗa wondema nyalande dargal Allah subhanahu wa ta'ala o daali wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hooloɗa wondema si mayama nyande dargal Allah moɓoyay si o ñaawi ha o gayni o senda jama on ande groupe o wi julɓe ɓen ɓe sogge ɓe naɓe ko ɗum woni ɓe aligne ɓe naɓe ha ka aljanna Allah daali hatta iza ja'uha ha si ɓe ari ka aljanna wa futihat abwabuha ɓe uditane dambuɗe aljanna on wa qala lahum khazanatuha gardien ɓe aljanna on wi'ana ɓeɗo julɓe salamun aleykum tebatum fadkhuluha khalidin no tawa e ko duwaɗa hoolade an julɗon wondema pellet Allah moɓoya julɓe fonada ɓe aljanna to tawa e ko duwaɗa hoolade ɗo wirniji ɗin wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara wondema heferaɓe yedduɓe Allah ɓe Allah kadi moɓoyay ɓe o nadoyaɓe honto kayite jahannam idan ɗum ɗo fuu no tawa e ko duwaɗa hoolade an julɗo on yu'minuna bil ghaibi ɓaynaye wonu ɗo tun en sakkitora e oɗo aya mo Allah daali wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk subhanallah qala innakum makithun hida duwa hoolade wondema goɗɗo no kayite jahannam malaikajo Allah wonno tagi himo wi'e malik mo nelaɗon sallallahu alaihi wasallam makuno fewndo ɓe ƴawna dowga fi farlede nde julde ɓayi en andintinay suuvan nde julde nde wonɗen fijirde accaw hakke en arta joni sura o nde julde nde wonɗen fijirde ɗo ko dowga Allah ƴawnuno nelaɗon fi farlugol nde ɓe wi ɓe yiwno o malaikajo wiyeteɗo malik tawi himo ɓawli himo hulɓini o wawali hiwragol ɓe ɗaduwa hoolagol ko Allah wi ko yu'minuna bil ghaibi wondema ɓeɗo oɗo malaikajo yimɓe natuɓe yite ɓen ɓe noddoyaymo hakke ko ɓe tampata ka nder yiite hakke ko ɓe lordoto ka nder yiite ɓe inna malik ko ay yo lanɗo yiite ngen min torikema torano men jomama Allah yo gaynu fi amen yo muncumen yo waɗu men burlari ma yo ittumen yo waru men o jaaboɓe wondema innakum makithuna onon ko on heddotoɓe gurdan ko on heddotoɓe lettede ɗum ɗo no tawa e ko wiwɗen kon honɗum yu'minuna bil ghaibi feƴƴen noon Allah tabaraka taala o wi honɗum si ɓeɗo ɓe hoolike wirniji ɗin o wi wa yuqimuna salata joni noon ɓe ñinna julde nde ndare Allah no sifoɓe ɓe o wi ɗo honɗum dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina ha joni ɗo ko ɓeɓe o wi ɗo alqur'anare nden ko nden fewnayde ɓen hulayɓe Allah ko nden on ɓe woni o sifagol ɗo Allah wi yuqimuna salata hiɓe ñinna julde nden ñinnugol ɗo julde nden ko ɓuri moƴƴude kon fiyen tawi tongo ɗon ko juulugol leer mo hana juulede on juulira no hana juulirede non laɓɓentiro no hana laɓɓinorede non fewtina Allah ɓernde muɗum nen sino juulude hara no andi ko Allah tu woni juulande wona fi yimɓe ɓe yonniɗa juulude a ala juulirde fiyo goɗɗum ɗa wawi jangude haray ko ɗum ɗoni wa yuqimuna salata hiɓe ñinna julde nde waɗande e leer waɗande kano nde hana waɗirede non yahayɓe ɓen acca ha fana alansara futuro geeƴe ara paaka ɗum ɗo fo juulirande wotere ɓen ɓe natali ɗo
ɓe wona li yuqimuna salata ñinnoɓe julde nden ɓen ɗon wona habbotoɓe mara waɓutuji ɗin fof sanganto fiitunno yawde golle ñande o ñande ara juula ɗum engro ka suudu ɗum ɗon sellata wona non allah daali wa mimma razaqnahum e yoga e ko men arsiki ɓe kon yunfiquna hiɓe okkitira wiwɗen ha joni ko ɓe allah wi to muttaqina ɓen ko ɓen woni sifagol ɗo o wi immorde e jawle ko men arsiki ɓe kon hiɓe okkitira on andi musidɓe julɓe allah ko moƴƴo allah ko yurmeteɗo wallah ɓay tun himo andi na en fo wawata hunjade alquran na en fo wawata yani dargol jemma juula o yanyi ko honno aljanna makko on natirte ko ɗum waɗi si tawi woni woɓɓe kaka okkitirgol jawle ɗen ɗo ɓe heɓata chance ko ɓe najiroyte kon aljanna haray ko ɗum waɗi koye pay koye men koye holluɗen ɗo o koye pay koye wonkoye ɗo koye telimile mi toriki on lillahi mo kala meɗen yo anniyano allah ka suumaye ɗo geren heɓen waɗanen koye ɗo tawɓe ɓen ko joni naati so yiltike e vidéo ji ɗin par ce que o vidéo ɗo ko tammu on ni hari ɗiya kupino on yiyay ɗon link on yiyay ɗon telegram yani zel on e link fi kuti zoppo pay koye meɗen alyatima hoyi woɓɓe kadi na alyatima kono ala kulli halin haton jimɓe wallede ɓen telmile allah wiɗo wa mimma razaqnahum yunfiqun jawle komin arsikiɓe kon hiɓe okkitira goɗɗe e muɗum ko ɓeɗo allah woni sifade allah daali walladina ɓen yu'minuna gomɗimɗe bima unzila ko tippina ilayka faade e ma ayyo muhammad ha joni ko gomɗimɓe allah ɓen allah woni sifagol ɗo o wi ɓen tawɓe ko gomɗimɓe kadi hiɓe hooli hiɓe jaɓi ko tippina e hoore ma ko honɗum tippina e nelaɗo on no gasa buye men inna ko alqur'ana on tun ɗo o ko allah wi ɗo kon son daari himo wawno wi'ude nden alqur'anare tippinande e ma'a kono ko wi ko ma unzila konko tippina ilayka faade e ma ɗum ko alqur'ana e sunna hadisaji nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam hiɗon andi allahu subhanahu wa ta'ala o wi'ino en nelaɗo meɗen on wa ma yantiqu anil hawa nelaɗo magata beleɗe kala ko ɓe yewti ko wahayun yuha ko wahayu mo allahu wahine maɓɓe imma ko alqur'ana ma ko sunna ko woni allah ɓay ko moƴƴo o sendidirɗi o wi ɗum ɗo ko sunna ɗum ɗo ko honɗum ko alqur'ana ɗum ɗo ko farillaji ɗinni ɗum ɗo ko deftere anden ɗum ɗo ko hadisaji nelaɗo ɗin sallallah sallam kono ko allah wi ɗo kon yu'minuna bima unzila ilayka si a wonay julɗo mo allah ɗaɓɓi on a hooloto alqur'an hooloɗa hadisaji nelaɗo selluɗi e maɓɓe ɗin hooloɗa sunnaji maɓɓe selluɗi e maɓɓe ɗin gomɗina ɗum jaɓa ɗum fiya tawe e liste mo allah wi on ya nato e nder o titre mo allah wi ɗo almuttaqina huloɓe allah ɓen ɓe allah ɗaɓɓi ɓen wandi on ni koye qur'ana on ko nde fewnay nde ɓen huloɓe allah idan ko kamɓe ni yu'minuna bima unzila ilayka fiye seedo ɗum ɗon tun seeɗa ndare allah tabaraka taala o wi ɓul yo nelaɗo wiyanɓe in kuntum tuhibbuna allaha si tawi onon ɓe julɓe ko wonɗo wolde ɗo kon ko gonga moɗon hiɗo yiɗi allah haray honɗum fattabi'uni jokkela min nelaɗo on yuhibbukumullah on say allah on kankadi o yiɗay on wa yaghfir lakum o yafano on bakkatoji mon ɗi o andiɗo allah en naali siɗon yiɗi allah jokke alqur'ana on ka alqur'ana on ko kalamullah ko kongol allah amma nelaɗo on ko basharan yura bainal wara nelaɗo on ko ɓe neɗɗo siga men ɓe fof maɓɓe ko ɓe dewal kala ko nelaɗo waɗayno kon ko dewal dare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay du'a natirɗo ka hurgo ɓe janni en ko tawata kon julɗo mokoba ala ko hersintama ha yo goɗɗo anduɗa ƴettude setalde yaha ka dus kono hay ton nelaɗo accali ɓe maki son fokkiti natugol ka hurgo jange o ɗo du'a idan nelaɗo golle maɓɓe ɗen fof ko ɓe dewal ko ɗum waɗi yu'minuna bima unzila ilayka on wona alqur'ana on tun sunna on no tawa ɗon hadis maɓɓe no tawa ɗon allah tabaraka ta'ala o wi en honɗum o wi laqad kana lakum gomɗi latanike on fi rasulillahi immorde e nelaɗo allah on uswatun hasanatun ñentinirgal moƴƴal idan ɓaytun nelaɗo on allah inna laqad kana lakum fil qur'an
latani kon e alqur'ana on ko e nela ɗon o jonni en onni kono non ko liman kana ko wonande kala on laatiɗo yarjullaha himo jorti yeydoygole Allah himo jorti joddi ndin ka Allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitine nden wa dhakkara allaha kathira laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana awa ɗo kono mi faala en faamu par ce que en faalaka hawjugol tun janga feƴƴa en faala laɓɓingol toɓɓoy seeɗa Allah wi ɗo kon yani wama unzila ilayka alladhina yu'minuna bima unzila ilayka ko en andu ko sunna onno to nayana ɗum ɗo ko sunna laaɓanama ko sunna tewoɗa pas accita wallina wiya an a haajaka e ɗum ɗon haray a yeddinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawno ko Allah yamirinela ɗon yoɓe yewtu kala ko ɓe yewti immorde hadis ko ɗum waɗi si ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah mo ɗofti kalan o ɗoftike Allah e nelaɗo mo yeddilan o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala nokkugo ɓe maaki honɗum ɓe maaki mi acciri on maɗum mi halfini on alaykum bi sunnati wone e hoore sunna an on e deftere Allah nden e sunna an on e sunna khulafa'ur rashidin idan ɗo komi falatu yen faamu hari ay buyfirana en ɓe nayi wama unzila ilayka e nden deftere tippinande hoorema an nelaɗo wona qur'ana on tun ko kala ko nelaɗo addi kon e jikkuji moƴƴi ɗin e makoji maɓɓe ɗin e golle maɓɓe moƴƴe ɗen fou ko ya gomɗin wakkiloɗa beru ko wawɗa kon a wata wadde ko nelaɗo waɗi kon fou kono ko ya wakkilo kun anduɗa wo wakkiloɗa seeɗa Allah dali subhanahu wa ta'ala wama unzila e konko tippinano kadi min qablika ko atima an nelaɗo ɗo yen feɓɓide ɗo mi suɓɓe julɓe mi toro on en fof meɗen toroɗen Allah yo Allahu jaɓan en ko wonɗen horude kon yo Allahu yaltinan en ɓe sokaɓe fof o yaltinana en giɗo fulɓe Mamadou Baylo yo Allah yaltinmo ko kanko wowi waɗande tafsir Qur'an ka somaye tawa jama on no yiɗi no welti kono en torki Allah yo Allah yaltinan en ɓe fof maɓɓe amin Allah daali ɗo e wiyen gomɗinɓe ɓen ko nelaɗo tippina kon e nelaɗo wama unzila min qablika e konko tippinano kadi min qablika ko atima an nelaɗo kono tippina ko ati nelaɗo ɓeya annabaɓe feƴƴuɓe fof ko ɓe addi kon no waɗɗima an julɗo on a gomɗinde ɗum jaɓa ɗum a wawata wonde julɗo timmuɗo mo Allah yiɗi hara hiɗa yeddi honɗum hara hiɗa yeddi annabi Isa ko addi kon ma hiɗa yeddi annabi Musa ko addi kon ma annabi Ibrahim fina kala hande ka wonɗen ɗo groupe ji ɗiɗi woduɗi wonɗi wadde concurrence e l'islam on wiyen ko alyahudu e annasara eɗen andi hande en yiyataka hoore leydi ɗo wiyoɓe menen ko annabi Ibrahima tum min jokki sina enen julɓe ɓen ko enen kono wiugol fedde Ibrahim yaare ala kono non no wodi wiuɓe kamɓe ko annabi Musa ɓe jokki alyahud koye annabi Musa woni askintinade annasara koye annabi Isa woni askintinade kono kamɓe ɓe hoolaki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jon noon an julɗo on aton tour ko honɗum hani wonde golle maɗen est ce que enen kadi en yedday annabi Isa est ce que en yedday annabi Musa ɓay kamɓe ɓe jaɓal nelaɗo meɗen walla enen hiɗen hooli wondema annabi Musa ko annabajo Allah moƴƴo o heɓuno deftere no wiyeteno Tawrat hiɗen hooli annabi Isa wondema ko annabajo Allah moƴƴo ka Allah o heɓuno deftere no wiyeteno Injil konto woni différence on enen e meɗen e maɓɓe ko nde tawde kamɓe deftere maɓɓe ɗen ɓe sansino ɗe wona ko arno kon e annaba e maɓɓe ɓen ɓe jogi Allah kadi yamirali en yen accitu deftere men nden yahen ɗaɓɓiten ko honɗum selli ka defte maɓɓe ton nde tawno kala ko wonno ton tawano hani gollirede e mofta nelaɗo ɗen sallallahu alaihi wa sallam Allah on ƴetti ɗum watti ka qur'ana men ɗo ko ɗum hatta jooɗoɗen wiyen en ɗaɓɓita e deftere Injil jooɗoɗen jangen nden ɗon ɗaɓɓiten ko selli e ko sella ton ko tawno kon ɗen haton jini mum fuu Allah waɗani en ɗo o amma ko hedditi ton kon haysino selli si tawi Allah waɗanali en ɗo wona ko wondani en haray e lorra sen heɓali ko tafata kon en dowa nafitorde fof ka defte maɓɓe Allah waɗani en kal qur'ana men ɗo kono noon honɗum koye en gomɗin wondema annabi Isa ko annabajo
annabi Musa ko annabajo, annabi Suleymana ko annabajo. Ko ɗum wodi walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika, ɗin shariyaji l'islam tippinanoɗi ko atima annelaɗo ko ma holo ɗon, ko ɗum Allah addi fiyen andu alqur'ana on ko yahowo ko yaadowo. o yi'inane ko arɗen ɗo firgol bil ghaibi, ko ayaji alqur'ana go ƴettuɗen firirɗen bil ghaibi. ɗo kadi fiyen daru alqur'ana on ko non yarirde Allah no firani en ɗum ɗo, yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika, ko ɗum Allah wi en to amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna, o wi kullun amana billahi, ɓe fo maɓɓe ɓe gomɗini Allah, wa malaikati e malaika e makko ɓen. kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. julɓe ɓen kamɓe ɓe gomɗini Allah e nelaɗo makko e defte ɗe o tippini ɗen fuu e annabaɓe ɓe o nelnoɓen fuu. ko ɓeɗo woni mofte Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɗin, ko holotoɓe ɓeya annabaɓe e defte maɓɓe ɗen. wiɓe wi honno la nufarriqu bayna ahadin minhum, la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, min sendidirta hay goto hakkunde annabaɓe Allah ɓen. ittude annabi Nuhu ɓay ko ɓen ata nelede, annabi Nuhu alayhi salam, ha hewti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, annabaɓe ɓe anduɗen ɓen fuu, imma ko Allah jantani en ɓe ko Qur'an, ma ɗum ko nelaɗon humpiten fi maɓɓe. ko waɗɗi en kon koyen jaɓu gomɗinen ko ɓe addi kon. enen en mara annabajo wi'eteɗo oɗo wona gongajo, hara ko mo Qur'ana on jaɓi wiyen oɗo ko wona gongajo, enen en mara o. idan ko ɗum woni yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika. Allah daali non joni honɗum wa bil akhirati, e lahara on kadi yuqinuna, yani habaruji ko yewtaɗen kon ko feƴƴoyta lahara kon e daragol dargal ngal. yuqinuna ɓeɗo ko ɓe hooliɓe ɗum. an julɗo on koyo laaɓani pos wondema dargal daroto. ñande goo wonayi hara ko nden ñande wiyete ñalande sakkitinde nden, ɓay ko woni yawmul akhir ko ñalande sakkitinde nden, tawa nden ñande si nden ɗon si weeti jemma goo artata ɓaawo. ko ɗum woni tigi tigi firo yawmul akhir, ko ñalande sakkiti tawde si nde ɗo weeti hande nde jumare, ɓay ko ñalande juma woni ko dargal daroto. nden ñande jemma aroyta, niɓɓata hande kadi. ko ma holoɗa ɗum anda pellet nden ñalande nde aroyay, ko honde tuma woni en anda. si nde ari ko wi'a kon waɗay. ko ɗum woni bil akhirati yuqinuna. Allah innaligo hiɓe tanɗini ko ɓe felliti, ko ɗum woni yuqinuna, yananaɓe ɓe felliti no laaɓani ɓe pos wonde madargal ngal daroyto. si ɗon feƴƴi Allah daali ulaika, jonnon jentoɗen ka fuɗɗinoɗen dow to alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina. kala yuno en hudan ko nde peewal lil muttaqina, ɓen huloɓe Allah, ko ɓen non Allah inen ulaika ɓe waɗuɓe ko sifa ɗo fuu. ɗiɗi sifiɗen ɗo gomɗini ko wirni, gomɗini annabaɓe, gomɗini ko tippina e nelaɗo, gomɗini yani itti zakka ma itti sadaka, jinni julde. Allah wi ulaika ɓe waɓe non ala hudan, ɓe woni e dow peewal. joni ko Allah woni jonnugol ɓe titre musidɓe julɓe tedduɓe, ulaika ɓe waɓe non ala hudan, ɓe woni e dow peewal min rabbihim, immorde ka joomi maɓɓe. subhanallah. ndaare dey Allah ɗo fiya andu an julɗo awa ko wakkiliɗa o, ko gollanɗa Allah o, ko moƴƴuɗa o, ko laaɓuɗa o, na dey an waɗani ɗum hoorema. Allah wi min rabbihim, ko immorde ka joomi maɓɓe. ko Allah moƴƴi e ma'a o jonnuma ngal peewal, o ɗali woɓɓe go'o. hande suuma ye hewti hiɗa wakkili a hoori, woɓɓe men no naafude, woɓɓe men gayni naafugol no préparade fi jango. wallahi ko moƴƴere Allah. no woodi e woɓɓe siɓɓe ma hande tawɓe ni ɓe ñallu ñamude hande, harale ɓe tey pas, ɓe nawna, ɓe jukka fus, ɓe jaɓata horugol. nde fof no yawde horugol hiɓe ka hotelji, hiɓe wadde zina. nde fof no yawde horugol hiɓe ka barji, hiɓe yarde beere. idan Allah wi ɓeɗo ala hudan, ɓe woni e dow peewal, kono noon yoɓe faamude min rabbihim, ko immorde ka joomi maɓɓe, wona immorde e maɓɓe kamɓe. ko ɗum waɗi musidɗo julɗo, wallahi a kala julɗo hiɗa duwa heɓude wi'ugol honɗum, wi'ugol Allah, hiɗa duwa heɓude tan hunku jottoɗa an tun, an a julɗo. o moy ko fanɗi fande wo lewru ndun,
ko ɓuri fandude ko lewru ndum joɗoɗa antun ka nder chambre ma e hayso ka nder auto ma wonɗa hayso ko e nder bis wonɗa tawa hiɗa wondi e yimɓe ɓen kono itta hoorema hakkunde yimɓe ɓen naɓa hoorema ka Allah joɗoɗa antun miijitoɗa inna modi Allah moƴƴike am adu haybude an ka yewta an e wonkima kin e Allah subhanahu wa ta'ala ɓay million yimɓe ɓe Allah tagi ɓe fuu o kanko tagi ɓe jonni ɓe ko jonnu mako waɗani ɓe kala ko ɓe hani heɓude ko kala ko marɗa woɓɓe no mari ɓurma kono okkuma al-islam o fanni ɓeeɗa amala ko yoɓira Allah e ɗum donc ala hudan min rabbihim ɓe woni e dow peewal immorde e joomi maɓɓe konno marɗen ko wi'en awa musidɓe alhamdulillahi alladi hadana li hadha en yetti on allahjo fewnuɗo en e ɗum ɗo o wama kunna linahtadiya enen en wonano hiɗen wawi fewnude hoore meɗen lawla an hadana Allah si wonano allahu on fewnude en ko ɗum ɗo woni konngol ma julɗon alhamdulillahi allahumma alhamdu laka bi ni'matil islam allah me yettima sabu nemal islam maɗa o ko ɗum hani wonde julɗo musidɓe julɓe tedduɓe Allah tabaraka taala o daali kala moɗo wawɗo feƴƴinde yo feƴƴinan en vidéo on inchallah fi yo nafor woɓɓe go kadi nam Allah daali honɗum Allah daali wa ulaika awa ɓeɓe sifana ɗon ɗo ɓeɓe wiwɗen ɗo ɓe woni e peewal ɓayɓe waɗi ko Allah faala kon awa wa ulaika ɓeɗo non humul muflihuna ko kamɓe tigi woni maloyteɓe ɓen jango subhanallah Allah jonni ɓe titre wondema ɓeɗo ɓe woni fewɓe ɓe woni peewal fiyo henan on ɓe woni e peewal fiyen andu ko Allah woni controlugol ɓerɗe ɗen fiyen andu ko wiwɗen kon ɗo wona julɓe ɓen fo Allah yewti ɗo ko muttaqina en o wi hon ɗum ulaika ɓeɗo ko ɓen tigi woni almuflihuna maloyteɓe ɓen seede on ɓaytum mi enni on ɓe woni e peewal ɓe tabitay e maggal ha mi naadoyaɓe ka aljanna kamɓe woni maloyteɓe ɓen si fofottoye ñande dargal ko ɓeɗo woni aroyayɓe ɓen ka Allah tawa ɓeɗo si udditama tun keeso maɓɓe on ko alhamdulillah ko ɓeɗo Allah wi en si daroyama si ɗeri ɗin fontama ɓe hettay kamɓe directement golle maɓɓe ɗen ka jungo ñamo maɓɓe on faami ɓe wiya ha umuqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya ko ɓeɗo yo Allah waɗo e maɓɓe ɓenna he jange deftere an ɗen he batte golle an ɗen he ndaari livre an komi golluno kon ko aduna min mi hettiri ka jungo ñaamo Allah yoɓilan komi hettiri komi golluno kon min mi naata e aljanna ndaari he jange ko ɗum woni ha umuqra'u kitabiya ɗum ɗo koye surago woni ko innugol ɗon tun fi ka yuɓɓinirgol ayaje ɗen fiyen faamu na fi jilniral ngol len piji ɗi musidɓe julɓe tedduɓe Allah wi ulaika ko ɓeɗo humul muflihuna woni maloyteɓe jonnon ɓay en lanni oɗo yimɓe ɓen fof Allah no sendi ɓe en trois groupe pet woni ka hoore leydi ɗo ko imma julɓe gumɗinɓe maɗum heferaɓe saliɓe darti maɗum naafiqiɓe wonɓe hakkunde ɗon la ilaha ula'i wala ilaha ula'i ɓe wona e julɓe ɓen fof ɓe wona e heferaɓe ɓen few hiɓe hakkunde ɗon jonnon ɗo o page premier page ka suratul baqara ɗo Allah ko fi julɓe ɓen yewti en ɗo o fi gomɗinɓe ɓen ɗo en feƴƴude yahen fi heferaɓe ɓen artende wotere fi yen ɗayɗo en sifi explique ɗen are non joni nde wotere pet artiten ka suratul baqara Allah daali alif lam mim wiwɗen ɗeɗo ayaje tati ko Allah tun andi ko ɗeɗo firi enen en anda kono noon hiɗen gomɗini wondema ko ayaje Allah ko go ayaje alquran Allah daali dhalikal kitabu nden deftere nde wonɗon nande ɗon dhalika ko nden ɗon wona innugol ko ndeɗo wona wonde ka Allah ko ɓay o addinde ley ga mo sifanade en fimayre o inni dhalikal kitabu nden ɗon deftere la rayba fihi sikke wo ala e mayre wiwɗen buy fewiri sabo aya ɓay Allah wi sikke ara e muɗum o wi hudan ko nde peewal lil muttaqina wonande ɓen huloɓe Allah ko nde fewnayde ko nde lumiére yonnantoɗo torsanowo ɓen huloɓe Allah ɓay hiɓe e nder niwre hiɓe jiɓi kon ɗum Allah faala jonnon Allah torsande ɓe yaha honto ɓe yaha ka aljanna Allah daali honɗum alladhina ɓen non huloɓe Allah ɓe mi faandi alladhina ko ɓen tawɓe yu'minuna hiɓe gomɗini bil ghaibi ko wirni kon wa yuqimuna as-salata hiɓe ñinna julde nden wa yu'tu yani wa mimma razaqnahum
e yewtinade ko woni ko wirni ko ala yiltitagol ton o wi immorde e ko men arsiki be ko yumfi bona hibe okkitira walladhina be yu'minuna gomdimbe bima unzila de deftere walla ko tippina ona deftere alquran den to konko tippina ilayka faadema ko dum woni alqur'ana e sunna wama unzila eden defte e shariyaji tippinanodi min qablika ko atima annelado wa bil akhirati elahara on kadi ko fe'yota ton ko hum kambe yoginuna ko be holibe dum ulaika be wawbe non ala hudan pellet be woni e do pewal kono non min rabbihim ko immorde ka jomi mabbe wa ulaika be wabe non humul muflihuna ko kambe tigi woni maloytebe ben jango jonnon aren deuxième phase Allah yewti en fi gomdimbe Allah ben don on en gayni jonnon o wi deuxième groupe yimbe ko woni kon ka hoore leydi do ko wi innal ladina no ben kafaru yeddube darti fiw wi be sali fes be gomdinta Allah be rewata Allah balbe wi Allah rewataake ka hoore leydi do ko be woni kafaru ko yeddube darti sali fiw o wi sawa'un hino fota ter alayhim e dow mabbe a anzartahum wajida bewo am lam tunzirhum ma awajaki bewo hulbinirdabe natugol yite weltinirdabe natugol aljanna sibe gomdini wadda dum a wada liwo Allah wi la yu'minuna be gomdinta en torki Allah yo Allah danden tawede beero yo Allah danden bone odo aya no wodi yimbe arbe ka hoore leydi do ado hay nelado nelede wano siga fir'auna en abu jahali en Walid ibn al-Mughira en Abi Lahab en e wobbe go har hay fewndo hande meden arbe wi vraiment he kambe be sali fes be rewata Allah kambe on be wakkilaki fewrewgol Allah e pi kadi wobbe mabbe ni he Allah rewataake ka hoore leedi do fiw no wodi wobbe arnobe sakki nelado ha yalti nelado Makka tay ko mabe seyno Madina hundum be wi aja'al al alihata ilahan wahidan menen me wakkilaki o rewete do wonu goto subhanallah Allah wi jonnon jente mi yewtan onon julbe jabam belambe be mi ati kontugol be mo yigo Allah ko gomlimbe mo be ngati kontugol ka suratul baqara ka o kambe o ati kontude o wi jonnon jente mi yewtan innal ladhina fameno ben kafaru yeddube Allah yeddube darti sawa'un no fotater alayhim e do mabbe a anzartahum wajida be wo am lam tumzirhum awajaki be wo la yu'minuna kambe on be gayni di e ko wiete ko gomdina dum do mi fermi kes mabbe on be gomdinta fes fi hondum Allah fi honu hatta be gomdina nde tawno be yeddi Allah be wadi pankareji ha Allah subhanahu wa ta'ala o wi khatama Allahu on noti o uddi wobbe inna o hippi ala qulubihim e dow berde mabbe yi aynode gonga den on andi tagado bo kala no mari façon didi de gite de suti den kayasi do de do ko yiren aduna on do kono wona de do yiata gonga kan gite bernde den no derton ko de yiata gonga wakkilo jaba gonga kan haysi ko hoore ma ka ari wakkilo da jaba no wodi bernde nde Allahu o wadi tawa ko den nanata jaba gonga derga yaji no wodi place on ka berde ma taw ko kun don jabata gonga ko kun kadi saloto gonga no wodi kadi noppi ma din dido ko nanira tum bruwi on ka yasi kunu noppi ma nanay di faama gonga kan dinno der sede mun jente Allah no yewtude Allah wi khatama Allahu ko hadi be do be jaba be gomdina be yeddube Allah darti do wonde tawno Allahu on noti o uddi ala qulubihim e do berde mabbe nanay no de gonga jaba din wa ala sam'ihim edo noppi mabbe nanay nodi gonga jabadi wa ala absarihim edo gite mabbe yi ay node gonga jabaden Allah dum do fo o hibbiri dum do coddi majjere o wi ghishawatun cuddi majjere kondu woni dum ayya do goddo hara o nanay o yi ay himo mari mbudi himo mari yani mo wayi mi jitagol mo ina ordinateur wayi mi jitagol mo ina piji fo kono ko wiete kon l'islam jabangol Allah unnon o jabata o yata dum non sa jo'ini mo do jemma on fop a waajike mo o yata o nanata ko du wadi heferaabe Makka be musibbe julbe nelado e labede nelado e marde ngari nelado e urde wawde alquran nelado e moƴƴude jikku ha Allah seedi o inni innaka la ala khuluqin azim Allah tigi patron o seedani nelado o wi nelado
vraiment an a heɓi jikku moƴƴo kono ɓe heferaɓe makka nelaɗo e marde ɗiɗo jikkuji fuu ɓe wi ɓe sali ɓe jomɗinta nelaɗo o ɓe wakkili raɗagol nelaɗo on yaltina nelaɗo makka fi hon ɗum nde tawno allahu on o fermi gite maɓɓe ɗen ko waɗi musidɓe julɓe tedduɓe wiwɗen julɗo neɗɗo fof faljay neɗɗo fof bonnay neɗɗo fof waɗay erreur kono wota en wonu hitande lewru yontere anɗa yeddude allah a ronkuju haɗagol inna allah yafora moƴƴa sabu ɗum no waɗa ha allah tabaraka wa ta'ala nelaɗon sallallah alih sallam e maaki julɗo ma neɗɗo si a golli ko moƴƴi no wodi ka allah toɓɓata ka ɓerde ma toɓɓum dani hum tuma kala golluɗa ko moƴƴi si a golli ko boni toɓɓum ɓale hum toɓɓe ka ɓerde ma joni noon si a woni tun gollugol ko boni a tubali ka allah a ruttaki ka allah ha woni ɗum ɗon blokama toɓɓama ko ɓawli ha ɓerde ma nden ɓawli hannden kadi rewal wo a fewata a jaɓata pewal ngal yo allah dandu en ɗum ko ɗo wiwɗen julɗon chaque fois mo hani ruttagol o wulla ka allah ɓeɗo ko ɗum heɓi ɓe allah wi ɓeɗo on allahu on notiri ka ɓerɗe maɓɓe ɗo cuddi majjere o wi seede muɗum no wala hum no wodani ɓe adabu lette adimun mawnuɗe ɓe wawɓe ni ɓeɗo allah fodiɓe lette muusu e lette mawnuɗe yo allah dandu en ɗum ɗo ko yimɓe hefera ɓenni ɗo o yutinali joni noon o aroy noon fi troisiéme groupe on tawɗo ɓeɗo tawno hanni e yanyugol on andi julɓe ɓen ko bindi seeɗaji ni ƴetti feccere page heferaɓe ɓen kadi ko yewtiɓe kon ka suratul baqara ɗo na dey qur'an on fuu kono ka sura mo wonɗen ɗo o ko bindi ɗiɗi e feccere o yewti ɗo fi maɓɓe ɗo o addu tun titre on o pointi ɓe o wi ɓeɗo so on fala tan waaju so waaji keɓe jaɓata allah fodiɓe natugol yiite joni noon o aroy ka naafiqiɓe ɓen fiyen andu wattanen hakkil moƴƴa ndaren ko ko wiyete naafiqi ɗum no hulɓini o aroy ka yimɓe naafiqiɓe ɓen ɗo o juutini o yewti fi maɓɓe ɓuri fayda 2 page allah no yewtide fi ɓeɗo naafiqiɓe ma ɗum 2 page timmuɗo o wiwa minan naasi no e yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no wi'a amanna billahi menen men gomɗini allah wa bil yawmil akhiri e ñalande sakkitinde nden kono noon wama hum ɓe wonali dey bi mu'minina gomɗinɓe no e yimɓe ɓen wi'ayɓe ko ɓe julɓe ɓe inna ɓe jaɓi l'islam ɓe wi'a ko ɓe wakkili jokkugol nelaɗo kono ka allah rekoni saliɓe ko ɓe gomɗinɓe on andi non ɗo hiɗon andi ɗo o hiɗen handi wattango yila ɗo goy par ce que no laaɓani en ɓeɓe allah wi to atino wolangol en almuttaqina en hewtal taw on daraja goy huloɓe allah ɓen tigi tigi ɓe allah sifi ɓen ka page aran suratul baqara ɗen andi en hewtal ɗon ɓeɓe allah sifi ɗo ka heferaɓe hiɗen andi nato wonɗen talla waɗo en ton kadi few hiɗen andi en wonaka heferaɓe joni noon ndaren ka nafiqiɓe ɗo kadi si allah sorti en ɗo yo allah sorto en altare na ɗo wonɗen kadi kono yiɗo ɗo o ɓayɗo ko wiwɓe ɓen ɓe gomɗini yewta fi mum ɗo wallahi no hulɓini julɗo kala no hani poɗugol hakkille mum ɗen wattana hakkil ɗo lara say o ala nder ga allah dali wa minan nasi no yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no inna amanna billahi menen de men gomɗini allah wa bil yawmil akhiri men gomɗini kadi men hoolike ñalande sakkitina nden allah wi nagonga maɓɓe wama hum ɓe wonali fesɓe mu'minina gomɗinɓe fi hon ɗum allah seede muɗum yukhadi'una allah hiɓe janfo dina allah kan walladina e ɓen amanu gomɗinɓe allah e nelaɗo hiɓe janfade dina kan hiɓe janfade allah hiɓe janfade gomɗinɓe allah ɓen tigitigiɓe ɓen allah dali kono no yoɓe faamu wama yakhda'una ɓe ala janfade illa anfusahum siwana wonkeji maɓɓe ɗin wama yash'uruna koni ɓe sowa andude ɗum allah tabaraka ta'ala o holli en ɗo vraiment haray ɗo e oɗo aya wondema no wodi e julɓe innayɓe ko ɓe gomɗinɓe kono si tawi woni hewti hakkunde maɓɓe e woɓɓe goo tawa gomɗinal maɓɓe ngal sella ngal timma mi faala ƴetten oɗo aya fuɗɗoɗen ɗo jango fiituye waw esplugol par ce que hande ni ɓi ko fuɗɗiɗen nder men on yoniɗo o joni jango en fuɗɗito to inchallah yewtugol fiɓe ɗo yimɓe nafiqiɓe
ndaren si Allah arsika en sedugol dum do toroden Allah yo Allah yaltingen e mudum labbinen puy ndaren sabu hande buy e julbe ben no naati do wallahi surtout enen be Allahu on addi wuuri e de leyde tawta ko leyde heferabe sabu ala ko buri jamfagol julbe ben tumatay ko onon kono sa yehi abeddude ke heferabe ben awiya be na a juldo ko jelo ari landagol do kaydi wi kanyum no faala yaltugol l'islam faala wontugol chrétien iw Europe haado en hebi dum buy arbe windi histoire ji mu wi ko radoraka mudum ko paske no faala yaltugol l'islam wonta heferabe subhanallah ndare ko ha honto dabbere aduna labi wobbe ari wi ko bay hibe faala wonde gay be faala iwde ko boni kon gorko be wonta debbo madum be faala de ko boni kon sonnaajo be wonta gorko ko dum be radoraka mabbe be ari do subhanallah be do be naati e jamfagol julbe be jamfo diina Allah kan yukhadi'una Allah walladhina amanu so foti be yahay ka julirde kono hibe andi kan dersi be yahi ka golle mabbe be yida e patron mabbe andu ko be julbe be yida wolangol patron mabbe ko be julbe dum do no dudi musibbe julbe en aroye jango insha Allah ta'ala haray onon landi ben ko leer hombo do ni mi anda ko leer hombo ni kamon ton ni kon haray ko 1 heure après o do leer menen gaari ko 14 heures do ni ko 15 heures 23 ni kon haray mi faala musibbe julbe teddube on fop modon do yon kupude arten daren o video koy pay koy be telimile do toro den Allah yo Allah wadu en sabu waawe wallitagol be do haray mi torike on so ndari dumaje dinno dow ton fi contribution ji di de mari numéro 0 kono haray koy pay koy men do mi hollino on koy nane mi torike on wallindiren fi koy do pay koy jango leer meden on abem dara do Europe ko leer homboni e Afrique harami andina yo wano pari do ko 11h ni de wayto innugol a 22h heure Europe e Afrique no gas hara mi anda do on dara ko leer jelo hakkere mo non Afrique e haray wano telen Amerique do fayda innen tun ko a 17h chez vous haray ko 17h innen 5 pm Amerique do Europe ton ko 22h kamo don Afrique no gasara ko 21h ma dum 20h ala kulali so gagni nafugol sago meden en aray continue tafsir meden haray mi toro onon surtout onon neniraabe wonirbe ben Amerique do haray koy do pay koy no wirden non en immini masombe be yahugol wadana be inshallah du dangal ko non buddin haray hebaaki taw ko timmi haray e hino pay koy no yollirden non ko telmile be woni be haton jini e ballal kala e modon mardo haray siko zakka ittoton do wawa dande be do ko handube zakka be besoin ni nyamete be besoin ni kabe janga be besoin ni chonci be besoin ni pade so ndari mo yam yebe do vraiment hibe haton jini e ballal fota haray iden jogi numéro zelmen on ko 347 523 3007 sina dun jawe ka page aljanna family ndaron video ji di wadden ni hanki mo yiya don orange woni siko Senegal siko Guinea siko kadi kanyoton kanyum kadi fowno ton hono wonirbe ben Europe ta ko kanyoton be wata gollirde haray fo mudun ton haray mi torike on musibbe julbe teddube ko en wallito koydo pay koy no be hebira kabe janga e ko be nyama e jonji ko be watto inshallah haray ko dum do mi falno hollugol don troden Allah subhanahu wa ta'ala Allah jaban en ko wonden horude kon woccana en andeji men di marden mi toriki Allah kala meden mardo ande Allah ittammo yallahu wadan en sumaye on lewru ya forndu bakkatuji en toriki Allah nde sumaye on no maya yalla tara urin ini daade men den fu wasiki en natugol aljanna makko firdausil ala ya rabbal alamin haray en jango kadi si Allah hoddiri ala même heure inshallah yuden 22h Europe no gasa 21h Afrique manda ko jelo hakkude mon Afrique e Europe haray on dara don inshallah 18h ما 17h أمريكا دو إن شاء الله اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.